ikhona into engiyikhulumile mina engekho ezweni and manje angeke ngize ngithule ngingatshela abantu ukuthi uShembe is not the way uBishop Lukhanyana is not the way just because ngizosaba ukuthi kuzothiwa ngiceka ukuthizeni mina ngibizelwe ukushumayela iqiniso we are spiritually matured no angaqedi if ever kukhona izinto ekumele ngizithathe mina kimi nizargue mhlawumbe ningazibhala phansi njengoba ngenza nami uJesu make fika emhlabeni in a form of a man sizocetha isikhathi asinaso ukuthi uJesu make ebhabhathiza uJohn umbhabhathizi uzwa lento ayikhuluma uJohn before umbhabhathizi John chapter 1 verse 29 nanti wundlu likaNkuluNkulu elisusa izono zezwe uJesu into ayizele iyiwani ukuthi abantu bangafi bafele ehlazweni lesono bafele emanyaleni wesono bafele ebubini nasekubhubheni so uJohane make siqeda ukusho njalo uthi kubo yiuyeke lobe nginitshela ngaye ukuthi mina angisiwuye kodwa ukhona ozayo emva kwami enginye nalo nelungelo lokuthi nga-untie amashule isizwe